tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira yitwa cyatugezaho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye. Ni kuri aya masaha yo kuri uyu mugoroba turi ku munsi wo kuwa mbere itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya mu twemerere turebere hamwe ibyamakuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye. Ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze kuba bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane. Urugamba rwamaze kuba ruhindura isura mu buryo budasanzwe nk'ubu by'umwihariko munyemerere tudatinze turebere hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho ibintu byamaze kuba bizamba by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane kuri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma abaturage bakomeje kugenda bahunga ku bwinshi nyuma y'uko n'ubundi indege ya drone yo mu bwoko bwa CH4B yongeye kuba igaragara mu bice bigiye bitandukanye bya hano hafi neza y'umujyi wa Goma. By'umwihariko ibingibi kandi bikabyaje bikurikira icyerekeranye n'umwuka mubi cyangwa se umwuka w'intambara ukomeje kugenda ugaragara muri ibi bice byo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ni hano mu birunga bya Zanyiragongo ndetse na hano za Kibumba. Ni byinshi ukomeje kugenda bigarukwaho witwa General Sultan Makenga. Muramuzi ko rwose uyu nguyu ni umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23 n'ufatiye runini izi nyeshyamba za M23 mu butumwa by'umwihariko yashyikirije leta y'igihugu cy'u Burundi. By'umwihariko bisa naho arimo kugenda atakambira leta y'igihugu cy'u Burundi yaje kuba asaba ko by'umwihariko leta y'igihugu cy'u Burundi yafungura umupaka wa Kakitumba n'umupaka usanzwe uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Aho rero uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 baje kwa n'ubundi batakamba bavuga ko rero ngo bifuza ko uyu mupaka wafungurwa kugira ngo by'umwihariko nk'abaturage by'umwihariko b'abanyekongo bahungiye ku butaka bwa kirago cy'u Burundi ngo bifuza kuba batabashe kuba abataha. Ni mugihe kandi ibintu byakomeje kugenda bizamba mu buryo bukomeye cyane. Indege ya drone tumaze kuba n'ubundi dutangaza ko yaje kuba igaragara mu bice byitandukanye byo hafi y'umujyi wa Goma. Makuru avuga ko yaje kuba n'ubundi igaragara muri ibi bice mu gihe n'ubundi ng'amasasu yaramaje kuba ayishiramo ubwo yakoreraga imirwano cyangwa se ubwo yagendaga irasa ibice by'ibitandukanye bya hano Iminembwe. Ni kamwe mu gace garereye hano muri Kivu y'Amajyepfo ndagenda rombi kubvira imuzi ni muzingo amahano y'indege ya FARDC yaje kuba ikorera hangaha Iminembwe. Si ibyo gusa ahitwa muri teritwari ya Masisi ahangaha rwose habereye amahano adasanzwe wazarendo yifatiye ku gakanu abarwanyi ba M23 maze kugenda ikabacucuma mu buryo budasanzwe ahangaha muri teritwari ya Masisi. Amakuru akomeje kugenda atugiraho turagenda turamburira hamwe mu buryo burambuye. Na amakuru akomeje kugenda avuga ko ahangaha rwose muri teritwari ya Masisi hazindukiye urugamba karahabutaka. Inyeshyamba za wazirone zigambye kuba zahatwikiye rwose ibirindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse zikanaza no kuba azemeza ko ahanga ngo bahafatiye ububiko bw'intwaro ziremereye cyane z'uyu mutwe wa M23. Ndagenda nabyo mbikuvira imuzi ni muzingo gatanu kuri gatanu. Mu yandi makuru turagenda atugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa ku mugi wa Uvira. Ni byinshi byakomeje kugenda kandi binemeza ko leta y'igihugu cy'u Burundi mu ibanga rikomeye cyane yamaze kuba itegura uko urugamba rugiye kuba rwagenda muri uyu mwaka wa 2026. Ni intambara leta y'igihugu cy'u Burundi igiye kuba n'ubundi ihanganamo n'inyeshyamba za M23 kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeze kugenda yerekana ko yubatse igisirikare gikomeye kandi kirwana nk'ibigihebe byo mu mutwe wa Al-Shabaab kugeza magingo. Rero izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi byamaze kuba bimenye kana Kongo mu kwezi kwa 12 ku mwaka twasoje 2025 ku itariki ya 29 ndetse no ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2026 ngingabo zigucurundi ngo zongeye koherezwa ku butaka bw'ikigihugu cya Kongo bundi bushya ngaho zige kwa n'ubundi zajya mu bikorwa byo guhangana n'inyeshyamba za M23 bakaziha isomo by'umwihariko ni mu bice bikomeye n'ubundi birimo uyu mugi wa Uvira twakomeje kugenda dukomezaho umugi wa Goma ndetse n'umugi wa Bukavu. Ibikomeje kugenda bivugwa byo hano ku kibuga cy'indege cya Kavu mu byo ni amahano akomeye cyane. Munyemerere tureke kwizimba mu magambo by'umwihariko tubagezaho ingingo z'ingenzi ahubwo tubashe kuba twarebera hamwe noneho aya makuru mu buryo burambuye turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho hano imbere ku mirongo y'urugamba. Mbere yuko rero turambura aya makuru ariko nyabone kandi munyemerere mubanze munyereke ko turi kumwe mukande kuri subscribe musigetse kuri cyanyu aho muri comment kijyanye n'amakuru ukomeje kugenda tubagezaho by'umwihariko mubashe kuba mwasiga by'umwihariko n'udutima ndetse no tudarapo tw'ibigumerere amango muri comment ubundi gihe cyose zadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro zumuza mubashe kuba mukibona mu bambere ndetse katurusho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro by'ibitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi rwose n'amaze gukanda
subscribe nakubwira ngo rwose ikaze muri aya makuru yacu komeje kugenda atigisa itangaza makuru binyuranye kuri aya masaha yo kuri uyu mugoroba turi ku munsi wo kuwa mbere itariki ni ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wo ni umwaka wo 2026 ndeka turambure aya makuru noneho rero mu buryo burambuye niba amaze gukanda kuri subscribe. Yes, reka twuze cyane rero tudatinze turebere hamwe noneho aya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi komishikenda bigarukaho muri aya masaha byerekeranye n'uburyo urugamba ruhagaze hano mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo akomishikenda havugwa ibidasanzwe byerekeranye n'urugamba rwamaze kuba ruhindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ngubu ibintu komishikenda abivugwa ku mugi wa Goma ni byerekeranye no kuba uyu mugi ushobora kuba wakatakwa mu buryo bukomeye cyane dore ko uyu mugi bikomeje kugenda bitangazwa ko indege zakomeje kugenda zisa naho ziwugira amajanja n'indege za drone ngo zaje kuba zigaragara muri mwe mu bice bikikije uyu mugi wa Goma kandi ibice bikaba bisanzwe bizwiho kuba n'amahoro yari yabigaragaramo nubwo kwizamagingo ya ari ibice kwizamagingo ngo bigenda binagaragaramo inyeshyamba za M23 ariko ngo nta mahoro yari yagaragara muri ibi bice bitewe nuko kwizamagingo ibi bice bikigaragaramo n'ubundi inyeshyamba za Fdnb ndetse na Wazalendo ni ibicero bya hano mu birunga bya za Nyiragongo ndetse na hano muri za Mugunga byaje kuba bigaragaramo izi ndege z'intambara za drone. Amakuru akomeje kugenda avugwa indege ya drone yaje kuba igaragara muri ibi bice byo hafi y'umugi wa Goma bikomeje kugenda bitangazwa ko ari indege yari iturutse ahitwa Iminembwe aho iyi ndege rero ngo yaje kuba n'ubundi irasa kuri no munsi ikarasa ibitari bike ndetse ikangiza byinshi cyane bigiye bitandukanye byerekeranye n'ibikorwa remezo ndetse n'amazu y'abaturage. Ni byinshi komeje kugenda bigarukwaho muri ibi bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ariko n'ubundi tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo nakubwira ko ibintu bitoroshye habe na gato. Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba za M23 by'umwihariko ubuyobozi bwawo burimo n'uwitwa General Makenga byasabye leta y'igihugu cy'u Burundi kuba by'umwihariko bafungura umupaka wa Kakitumba no umupaka usanzwe uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Uyu mupaka rero izi nyeshyamba zasabye ko ugomba kuba wafungurwa kugira ngo impunzi z'abanyekongo ndetse zifuza kuba zahunguka cyangwa se zataha zigasubira mu gihugu cya Kongo zibashe kuba zataha ku butaka bw'igihugu cyabo aricyo cya Kongo. Ese iringi leta y'ucurundi raza kuba ibyemera mu gihe n'ubundi hamaze kuba hamyekana andi makuru aremereye cyane yerekeranye no kuba leta y'ucurundi gutegura urugamba karabutaka yifuza kuba yatangiza kunyeshyamba za M23 urugamba rusi cyangwa se urugamba kwizamagingo yabiteganyijwe ko rugomba kwa rwasiga inyeshyamba za M23 zikuwe mu bice bigiye bitandukanye. Izamagingo ya makuru akomeje kugenda rero avuga ko izi nyeshyamba za M23 n'ubundi ibintu bitoroshye habe na gato kuko ingabo z'ucurundi ngo zirutse koherezwa ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ngo zagiye hagati ya tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 ndetse ni tariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ngabo kwizamagingo ya ntago izi nyeshyamba ngo zari zizi ko zamaze kwinjira ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ariko amakuru akomeje kugenda yemeza ko zamaze kwinjira muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ni byinshi dukomeje kugenda dukurikirana gatatu kuri gatanu muri aya makuru yacu mu buryo burambuye turagenda tuyabagezaho ariko ntago twasoza aya makuru tutababwiye ko rwose ibintu bitifashe neza hariya muri teritwari ya Masisi ahariwe urugamba rwasakiranyije Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za M23. Wazalendo ikigamba kuba rero yasize hatangiye isomo rya gisirikare aho yaje kuba rero by'umwihariko ngisenye ibirindiro byinshi cyane by'abarwanyi ba M23 ndetse ikanafata n'ububiko bw'intwaro ziremereye izi nyeshyamba za M23 ngo zagendaga zifashisha ku rugamba bahanganyemo na leta y'Kinshasa. Byishiro bikomeje kugenda bigarukwaho turagenda tubagezaho amakuru yacu atagatano kuri gatano ahubwo mutwemerere duse naho duiniye ahangaha ni muri ya gahunda yo kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye ariko n'ubundi niba uryoherwa n'amakuru yacu turakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Turagarutse mu kanya gato kari imbere tukugezaho andi makuru agezweho.